Karibu ndene wa kilungu cha moka tuyokava wa keli na nene kwa dhia kana nengo nengelele mauvola mendene wa mathangu Daily Nation na The Standard yotondo tuweka kila muthenya wa kuma wa kwambiriria nginya wa kana nayu moko ni mako tondo ntabyani na mathangu asu ele na imwe kwa imwe nienda tuambosisia headlines cia mathangu asu na headline ya Daily Nation maandikite SHA scandal aindi mease wala nyomwe wa uiti unambie kuthukuma oyu no wambie kwikumbirwa ni mathina ama wangangania na indi kilingi ni wetekana be hospitali miongo 31 sithiwe sibingwa ni ngotaywe ibingiwe niki wangangania wa muthemba mwau na si thini wa county siba hospitali isu miongo 31 mavwange mani ato wito thangwe no ya Daily Nation ni ulo wa ula oka kana mutandithia wa mask ula ni Kariuki Boniface unatiwe ni thayo kwi muthenyani wa iyo na athiwe ni obisa wa polisi kwi matuku 17 mwi uyu nthini wa maandamano ma kusukumia akiekeke kwa musi wa Albert Ojwang ula nake watiwe ni thayo emoko ni ma polisi kwa Kariuki no tiwe ni thayo kwi iyo hospitalini wa Kenyatta mauvuasi maithangu ya thanthatu ya Daily Nation na indi mauvuange mane to wito ni ulo wa nthini wa maandamano wasu ma June anoma na abitie chumwane ki yake na abitie June 25th na UDCI ya sekana andu maana ana miongo nyanya na atano ni mama nekiwe mbini na indi maana ana miongo ina na nyanya matha kwa kotini na miongo 3 nimo maende na kwikwa ukunekeli mavwasi kwa within mithangu ya muonza ya Daily Nation na muthia mavwangi maneyo to wito ni ulo wa musi wa Minister wa maundu ma uyenzi wa mavia malato na uthui wa ukangani CS Hassan Joho musi wake nukwatie ukuno itina wa koti wa wina ukumu Supreme kuvya ya itheka tenda ila ya nengetwe kamboni umwe wa uloko na wana musi usu wa kwailanja kana kuseuvya angaliko imwe ya kisukio cha port kuya Mombasa mauvuasi mithangu ya keli ya Daily Nation atwisi thangu ya The Standard ila ni ongo natuambie nayo headline ya The Standard maandikite where is Diangui. Diangui ni mwanake wakuwa miaka miongo 3 na ile na indi wetekana ta wethitwe aite kwebinda yasa na andu mamusi bamwe na tete makisia NND mesile kana measia ateketo nyara ni maofisa ma ukunikili DCI ma kwika ukunikili wa ma DCI aindi mundu Diangui konanua na mavitio ma kutumbithia nthini wa mutandao wake wa X mauvo meokonia kuvangithia maandamano ma Gen Z wakati tumuvitu matuku 25 mwi uno aindi ni waandikite nthini wa mutandao wake wa X ila itawa tumite ta timetable undo maandamano makenda maitwa isua nthini wa muthenya usu na yuba ithanguni ino makulitie kwani mwanake usu Eva na Novo vena mauvo ma DCI Amin Mohamed vala waisie mo mwanake uyu nde mokoni mo na ni maende na kumumanda na yumeli aya ithangu ya katatu ya kana na ya katano na vena mauvo asu inde tutafikite mauvo ni asu ithangu ni akeli ya The Standard ni ala mauvo mio kwenye musi wa Boniface Kariuki mwanake wakuwa miaka miongo ile na ile anathwasi ya mask musini wa Ilovi na ende neto ni musivi ni wa video obisa elema polisi maimo vitokea mambo mukuna na umwe amwatha kwa bakuvika na close range na indi atwa wa ICU hospitali ni wa Kenyatta ethitwe mithenya 10 nondo athitwe matuku 17 mwi uyu na yu ethitwe kwa uthinzi savali itatu uongone wake ni kendo sithani kisasi ni cha umwe isasi tusasi twa isasi kuna kisasi moto be tu particles kana be tu sasi tu twatilekangile twati wanthini wa chongo chake na yu noneki uthinzi na kwi iyo ni withi wati wani thayo mwendo ni wa saa kenda na quarter cia muthenya na imusi wake no wende na kwitia aki vamwe na atete maki cia NND na ende kuyana na musi wake ni kana pena mathie kana hospital bill ndevisia witi isipakubi shilingi milioni 3 ende ne serikali kwi iyo wiyo Minister Aden Duale muveani wa witi no wetie kana serikali ne vya itheka
ndivisu na indi kuyana na mundu Aden Duale ni shilingi ngili maana nyanya outi milioni 3 kuyana na serikali yase ni mbesa isu ngili maana nyanya nisho sithwe sia vyewe thekana indi na uo musi we asia ni bewa milioni 3 mana ni milioni 3 katona thanthatu na yu akino yende na kwitwa tuovu ithangu nesu ya keli nivo bena mauvo meokonia koti ni withiwe wa womyo mwamulo activist kana atete atatuma akisia mwene ndi alani John Mulingwa Nzau kwesi twengetwa Garang Mark Amiani etwa kwesi twaingi lawisikie munone generali na indi Francis Mutunge Mwangi nake esitwela ingi wisikie munone Chebukati kwa koti kwesila principal magistrate wa koti wa Kibera Masi Khauya ni waisiasu mambo siwa mekonanwa na kuvangilia maandamano ma June 25th tuwitha ngone ya kele bena impeachment ya speaker wa mbunge ya county ya Kilifi etawa Teddy Mwambire na ulani mwanana wapakuwe muno wa mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga na nowe mwene kivila wa chama cha ODM uvonge wa Kilifi na yuno edhiwa anguthulwa kivilani ni tina wa ma MCA miongo ina kukuna kura ya kumwino cha 10 mailiana na maundu kauta kwevo kutumiwa visi na hii mituwa mithuku katika na kukulia with ateno amanika na ila itwa incompetence ateno tuweka wa kutongwe sia mbunge isuta speaker tuisongana mbele thangu ya katatu ya kanane ya katano nivo bena la mauvo meokonia blogger na ni IT expert etawa Diangui na indi Diangui nuna atekiwe nyera ni andu ala matesikie wewetekana kana ngali ile ine silewa kwithane ya muvea wa ukunikeli wa DCI nisiavikie ndini wa estate la wikala angale kwa sia kino kuya kaunti ya Kiambu na indi mutekanyara na yu DCI amini kwi iyo nuleanile na mauvo asu asemo timo menake na kila kivo when wanted who aile kweyumilia akaisaidia ni wavika moko ni ma DCI amini no wetie kana mon ni matumie mobisa mo nondo mwana ke uyu anakunanwa na mavitio ma kutumbiria mauvo ma kothothe ithoko kuyana na muvia wa polisi then wa maandamano ma June 25th na yu matumana musi kwake kana vala wikala nyumba kwake kino methia atevo kila methi yeni equipment ilo thokoma na sio laptops na sindu ingi na sio makwata ko amini asia mwanake usu ndemo kone mo aya twitha ngone cia katatu nivo bena la mauvo meokonia musi wa Joho Hassan na yu koti wa Supreme no vye itheka tenda ila company wa Portside Freight Terminals Limited wa nengetwe kusiovya second bulk grain ya court ya Kenya Port Authority kisukio cha meli kwa Mombasa na yu court ni waisi aye tenda isi ya nenganiwe undu fatailite kwa ivya iwe ithaka ithangu ya katatu na mauvo asu ne thangu ya kana nivo tukwendea na mauvo ma blogger Diangui na yu pano ni maandikite kana IT expert uyu na blogger Diangui Kinyagia na mithenye 11 atesikie valawi na indi na miaka 35 ti 33 tondu ni wetete na bandi maandikite undu watekiwe nyara undu nene na kuelesia na yu musi wake no ende na kwenda mwana wa wale kwe makundi ma kutetea kisia ene ndi mawakili na ndo ingi na Kenya ni maende na kwenda mwanake uyu wisaithia ni wale kuana tuwa withangwe ya kana ni vobe na mauvo angimeokonia Murkomen Kipchumba usuni minister mubiani wa SSA na yuma lawyer ngwatano ya maloya kuma Mount Kenya itawa Mount Kenya Lawyers Association kana gema watho menda wisaithia Murkomen ni wa kuithwa kuma ofisini ni wa vutwa kuma na noneni wake wa polisi kuadha mundu wonde ukothengea kisese cha polisi ndani ya maandamano mauvo thangu ya kana thangu ya katano mauvo meokonia o blogger uyu mundu Kinyagia ni kana koti ni umwendie
munene wa polisi IG Kanja Douglas pamwe na DCI Amini Mohamed Manengwe Masami Ongwele na Ana Mawete kana mamumilie kotini kinyagia kuni tweteletwa na kana nime mumilie kotini kwi umundi na indi ethiwa tio etha bayo mumilia koti no wendi ele mavike mbe wa koti kuelesia pala mwanake usu oi ethango ya katano yaboto amini ya mauvasu aya mauvangi meokonia o kio cha ake ni yulu wake kucha Albert Ojwang na OCS wa Central Police Station Musino Welovi Mundu Samson Talam na polisi umwe kwesitwa James Mukhwana koti nule andile na wendi wa asweli kwenda mavetango mavitio nondo measemo maya ekonia na kiku cha Albert Ojwang ithangu ya thandatu atwe ithangu nesi ya thandatu no vena mauvo ngima lecturer kana mwalimu wa kimanisho kinene cha Florida Gulf Coast University kwa United States kana America eta wa professor Ndiangui professor Ndiangui enda they are UK no andiki valua when they are UK kwa prime minister wa UK ola ni Keir Starmer wesaidhia President William Ruto ni wasiewa kuthi ndi esu nondo Ruto oye Spain nda mukani ya Spain na uma Spain kwa United Kingdom kana UK na lecturer oyo yenda Ruto asiewe kuthi kwa na kunena ayasia serikali yake ku Kenya yede tuna mavuku maingi muno ni ulwa sikulesi thiro siende ku yasia kuthi kwa kana Ruto kunengwa mwanya kuthingale kwa nesu kwa kidomo chake songo bandikete ni betrayal of human rights and an insult to Kenyans aya ithangu ya thanda tupena mavosi ithangu ya Monza ni uteti Kalonzo yase I will not jump ship and join Ruto bane nanzike kana Kalonzo no tonya kwethi wa ayuma ngalekone olei na kukwatiana na serikali ya William Ruto president na thingile ile kana ndesa kukwatiana na serikali isu na kila kivo we na tongo anyanya ngalekone ya olei maende na kwiyumbania na nima kwatene kwikithia ni mamweno cha Ruto ithangu ya Monza isomea mavoasu ma Kalonzo ithangu ya nyanya ni yulu wa kukwitho kuma obisini kwa governor wa county ya Isiolo ula ni Abdi Ibrahim Hassan Guyo na Abdi Guyo nona konewe kule ya kumunguthola kuma tongo ini ni ma MCA 13 yulu wa 18 mbunge cithana ma MCA 18 na 13 imana kunie kule ya kumwino cha kini kivikie Senate na speaker wa mbunge ya Senator Amason Jeffa Kingi no wetie kana kilingi sikika ne kwani no kwithukiwa kwa kunguthulo kwake kukatwa kwanza letwa plenary kana maseneta onde makethukisya na kiuki katwa wake lino wakatatu chumane tuendete matuko nyanya matuko kenda mwi utwa kwata wa Monza nitina wa wendi wa kusiopwa kwa komiti ya amembe 18 ma Senate kuthoima kuvaluka thini wa mbunge isu ya Senate mavosi mithangu ya nyanya mavo ithangu ni ya 10 anatomini na mo ithangu ni ya The Standard ni ulo wa kuvithukwa kwa nyumba cia mauvo na kula pamwe na andiki na indi ba maandikite undu serikali ithetwe yivini ya nyumba cia mauvo chao imituki ne muthenya wa maandamano Communications Authority of Kenya CA kumya mwamulo wa ICSS cionde cia TV na radio ila ciatangaza imwe kwa imwe mauvo ma maandamano ciongamie kuba ne maandikite undu serikali ciithetwe kana serikali ya ba Kenya yithetwe ilikela uthasio wa andiki ma mauvo ulonenganitwe ndini wa katiba aya enda tulike ndini wa ithango ya Daily Nation nayo Daily Nation kwa metoke
mavola bane tu na alama sha na ni nao tavekana sha yowetekana bena wanganganya wivo na indi ni ndini wa county 13 masipitali 31 ni mavingi twe masipitali asu mavingi twe ndini wa county ya Kakamega, Homa Bay, Vihiga, Kisumu, Wajir, Busia, Bungoma, Nairobi, Kiambu, Mandera, Kilifi, Nakuru na Kajiado. Na yu sipitali ino ibingi twe nondo wa klaki kuwetekana tawanganganya ndini wa walanyono mwe wa sha mewetekana kanani methitwe ona mai lasimithia awawise ne ma kana methitwe my fake outpatient claims na indikingi ma kalasimithia awawise ne ma koma sibitali no wa koma sibitali o kabinda we kalaba muno no wo sibitali osu kwenda oyenda kuwebwa munango ne serikali kwisela walanyo uyu wa sha kwou paane mewetekana kiuni kiende na lilikana sha serikali ya wetetekana yo kitebe sethia ni amina mathina maingi mono maundu maulosani alama kusi wa ndini wa mwalanyo ula wa witi wa tumia wa NHIF dangu ya kana na ya katano kwa withia no na mauwasu kenda kwisomea na mauwala ngene utabitie ni ulwa mse wa Joho na kuelezea mauwasu dangu ni ya The Standard baada ile nation maandikite livoti swi dangu ni ya Keli na indi idhangu ya kana ya katano we na mauwasu masha na mauvola ni naosomea mayolo wako kikucha Boniface Kariuki ni dhangu ni ya thandatu ba The Standard kana Daily Nation inena watabia mauwasu ba ya The Standard and wamenda idhangu ni ya kana wenda Daily Nation me dhangu ni ya thandatu mauvola ngine naotabia yolo wa OCS Talam na Police Constable Mukhwana na yolo wa DCI kuweko kunekeli yolo wa maandamano ma June 25th ni dhangone ya Monza ya Daily Nation naende pau nivo tokweni anatuye ni be mavwange kivathukanio matende ni dhangu ya The Standard ni yolo wa serikali ya county bunge yu ya Senate ni tikilile ni kunie kura ya kuvitukithia kana mwaka wa uthokomi otu akwata umunthe itukwe mwe wa Monza ginya matuko 30 mwe wa thandatu mwaka wa 2026 ni financial year 2025-2026 serikali cia mitio kana counties si on the same yongwena na Monza si kwata shilingi bilioni maana ana na 15 for 15 billion na indi oni wongele kunondo financial year 2024-2025 ile thile kwi iyo serikali cia county na bathiwe shilingi bilioni maana 3.8 na Monza katono inya itatu kube na wongele ku na yu never on there masaisi President William Ruto kwikithia kana serikali cia county ni cia kwata mbesa isu mavwasu na idhanguni ya 12 ya Daily Nation naende masama itoma twetikile kufika vau yulu wa ukunikili wa madhangu ukenda livoti isu kuisomea ni dhini wa madhangu asweli idhangu ya Daily Nation na idhangu ya The Standard na indi tuivika muthia vau na itina wandatika onini nituithia tuyuka ingi na ukava wa muthia wa kilungu kie cha amoka pada tukila tuinananisia yulu wa maundu meokonia empowerment na uteti nende na watawekana munini wa President Kithure Kindiki ethitwe atongwesi mbopa no siare kivathukanganio vao kamba Kindiki kaunti kana iliombunge sio kamba ni miongwele na ili kitui kwenyanya masako kwenyanya makwene kwe thandatu na ende ni iliombunge sio onde serikali ya Kenya Kwanza kana tongwe ama Kenya Kwanza utongwe ni wake Kindiki ni mavikite Kindiki balota kinya kana muthanga balota kinya ni kiliombunge ni cha Mwingi West na Kuya Mwingi North chuso huko unge kuonde no kinyete ndene wa empowerment programs atwekula ni empowerment kana ni uteti twethwa na muteti wa kuma chamani cha UDA Joseph Kilonzo tukadivasa